Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kabalang shnong lat kerhong jong kabalang Catholic kala khot batwe ki nong ruai ni ki shnong bapher bani shimbinta ha ka jingya kop ruai Christmas kaban long ha ka khatsan trik uno pra arja arphulai ha ka shnong lat kerhong East Khasi Hills District. Secretary jong ka CMC lat kerhong uba sinshar kshar ha ka jingya kran bat kilat pathai khubor ulayat ho baki la do hak ni ka jingya kop kin yo pediang ya ka khusnam da ka song pisa ka basan po hajar kat ba ki bawan baar bat balai kin yo ya ka khusnam ka balai po hajar bat ka baar po hajar. Kani ka por sim ban permana ya kani ka ban pernan ne ban pertep ya kani ka por ha ba kandon ka Christmas sing out competition na ka banta itu guru sap ha ka sap roi ka sap ten sap pun kenang bakin yo ban sim banta kerbang ti ngidan ni irang ba lang jungi ngaku mu organizing secretary bari secretary jong ka shnong lai karhong bat I member jong ka isi member jong ka balang ka jungi I yadon rangkat hakni ka buan ti ka jing pelong ba ka jing thumu jong ni ka program ka bungilan pelong ya kani ka kam kalong ba banra ya ka sap ka telen jong itu kiru don sap ha ka nang kong bat susu ha ka ba kathi kathan ka jongi ro kinang yo susu kalat ka denti ban keu haransan ha ka bat kila dan kasap katelen ban ruai ban teman pun untuk kin yo ban keu na kawai ke jaka hakiran san ba ke balong mungkin ki jan program ban pelong ne ban pen ulong yo mungkin ki thong ne ki benta jong kan ka kam ti ladani pelong ya kanu ka ji yakob lane kanu ka benta klan don ka Kemudian dah jing ais lubha, ini dah busket. Omdan mana nong simbenta, kamtam aku pada berkat Christmas. Ada syukur untuk omdan mana penam simbenta ni ban wan ya kata kam jingruai dan ka ban syukur untuk kam palak ban penbiang ta cungkan ka program. Handela dangi ai ya kini ke busket, lada ai ya gitu jing ais lubha nak bentak itu kiba lah ban ruai bha kin kambon susu ki nong simenta hakane ka jingruai competition Christmas song te angtai hapo jongka snong balang snong ka jungi hapo snong lai kerhong ka jingai na silong sepo lai kerhong tangkumba arusan kilometer kadon mar persyak bar ka snong lai lo ladang iya ihin na surok hiya ka snong lai lum hadu ka snong lai kerhong kalong tangkumba kilometer ye kuat ban pentip yang pacu ki media saborok ki wah kitu giru dan sak dan kasak dan ban ruai dan siau te kacing perlong cungi ya kenika competition kalong si benta ngin rakhe ya ta Christmas ni ka simile kemen cungi Kristan pe bede bu cuma lompling cu dua Yesus Kristus ni bertai pat lu kuntam o pi kembangin kete sak papong cungi dan sam teknik program kenika competition kemen sepelong nges ai ya kakusna sya kinong job bat kakusnam sya kinong job kanlong san pajar na kata ulado lai pajar na ta buan kedan paar bat at pajar na kata buan kedan ke balai bat kene ka competition ka kalong ya barok ne ka open door kalau nda thau ya kinong kin hon balang ni kinong kin hon jagan re hon dai kinong ki ba kuat masih mentah kila masih mentah kenika jiko ruhai kan ka bay entry te abidai ba ka bay entry nak kala ngajungi ngelapan bay san spa ya nak kata kawika kanhon ladaki bu kino masih mentah te nomor bay kelas state ngin bu ru artarik nak kata kino masih mentah mungkin sobat dia kerteng cungki empat ada kibun kino masih mentah ngin ya suara audition empat tang ya kitu pada kiba anak yang cukup judge kita bisa kita kiba biang pan poin yang final ya kita ingin raja dan nak kita ni program ni dia korporai nak kita ki nong simata ka bayrong ne ba entry ka long san spa sikrum ni sikrhon bat nak kita ki pai ba kwa bahasa ki ne berman pai kai ya kini program ka long free dan jing siu ya nak kita joki
hakati ka sengi keban penlong ya kan program kidon ku store ko per kidon ku store ko per kum ki store ki bande ya kita Christmas ti kum si bentang penong ba kacika ba ju bo ba ya kidot hak hakati ka shnong kum kedok masih kedok senyam kedok sia kum kitu nama napo shnong lai kerong kicu desya kicika per ba hakani ka nong ba shnong jongi kum kitu ki bentang kidon kiwe pada kicing bam tenrai ki pada nanti ketai tim saya dalam hakati ki hakati kasih kepada penlong di lomba istu aku